Ovaj video vam donosi Dobro je znati, vaš novi YouTube kanal. Link u opisu. Dobrodošli u Quiz Legend Pro. Preuzmite svoje rank kartice i osvojite titulu Quiz Legend Pro na sve 4 razine: Rubin, Safir, Smaragd i Dijamant. Dodijelite si 1 bod za svaki točan odgovor. Jeste li spremni za izazov? Krenimo! Pitanje 1. Tko je poznat kao The Greatest, najveći u boksu? A. Mike Tyson, B. Muhammad Ali, C. Floyd Mayweather Jr., D. Joe Frazier. Točan odgovor B. Muhammad Ali. Muhammad Ali bio je trostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, osvojio zlatnu olimpijsku medalju 1960. i ostvario 56 pobjeda u profesionalnoj karijeri. Pitanje 2. Koja je planina najviša na svijetu? A. K2, B. Kanchenjunga, C. Mount Everest, D. Lhotse. Točan odgovor C. Mount Everest. Mount Everest, dio Himalaje, visok je 8848 metara i svake godine raste oko 4 mm zbog pomicanja tektonskih ploča. Pitanje 3. Tko je izumio telefon? A. Thomas Edison, B. Nikola Tesla, C. Alexander Graham Bell, D. Guglielmo Marconi. Točan odgovor C. Alexander Graham Bell. Bell je 1876. godine izumio prvi praktični telefon i obavio prvi telefonski poziv svom pomoćniku Thomasu Watsonu. Gospodine Watson, dođite ovamo, želim vas vidjeti. Pitanje 4. Tko je bio prvi rimski car? A. Julije Cezar, B. Neron, C. August, D. Caligula. Točan odgovor C. August. Prvi rimski car bio je August, koji je 27. godine prije Krista započeo rimsko carstvo i uveo razdoblje relativnog mira koje je trajalo sljedećih 200 godina. Pitanje 5. Veliki kineski zid koji vidimo danas većinom je izgrađen tijekom koje dinastije? A. Han, B. Qin, C. Tang, D. Ming. Točan odgovor D. Ming. Veliki kineski zid kakav vidimo danas većinom je izgrađen tijekom dinastije Ming između 14. i 17. stoljeća radi obrane od napada, a njegova ukupna duljina prelazi 21.000 km. Pitanje 6. Tko je rekao biti ili ne biti? Pitanje je sad. A. William Shakespeare, B. Charles Dickens, C. Jane Austen, D. Geoffrey Chaucer. Točan odgovor A. William Shakespeare. William Shakespeare napisao je rečenicu biti ili ne biti pitanje je sad u Hamletu, gdje princ Hamlet razmišlja o životu, smrti i izazovima postojanja, čineći je jednom od najsnažnijih književnih rečenica. Pitanje 7. Tko je kralj grčkih bogova? A. Poseidon, B. Had, C. Zeus, D. Apolon. Točan odgovor C. Zeus. Zeus, kralj grčkih bogova, vladao je Olimpom, kontrolirao nebo i gromove, te se smatrao najmoćnijim božanstvom u grčkoj mitologiji. Pitanje 8. Prva web stranica je lansirana koje godine? A. 1989, B. 1991, C. 1993, D. 1995. Točan odgovor B. 1991.
Prva web stranica javno je dostupna 1991. godine, te joj je izumio britanski znanstvenik Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba, označivši početak interneta kakvog danas poznajemo. Pitanje 9. Koji film sadrži rečenicu "Neka sila bude s tobom"? A. Star Trek, B. Star Wars, C. Guardians of the Galaxy, D. Matrix. Točan odgovor B. Star Wars. Rečenica "Neka sila bude s tobom" dolazi iz Star Warsa, prvi put izgovorena 1977. i postala je jedna od najpoznatijih filmskih rečenica. Pitanje 10. Tko je naslikao Djevojku s bisernom naušnicom? A. Rembrandt, B. Johannes Vermeer, C. Vincent van Gogh, D. Leonardo da Vinci. Točan odgovor B. Johannes Vermeer. Djevojka s bisernom naušnicom je naslikana oko 1665. godine od strane nizozemskog umjetnika Johannesa Vermeera i često se naziva Mona Lisa sa sjevera zbog tajanstvenog izraza lica i prekrasnog korištenja svjetla. Čestitamo! Napišite svoj rezultat u komentarima i prihvatite sljedeći izazov.